Dr. Kayongo Badru oli omushaho w'emitwe ahari Mbara Regional Referral Hospital yahiga abantu okugumana baganiraho n'omuntu batunga ekizibu ekirikubateganisa okucendeeza hakabi k'okurwara endwara z'omutwe. Dr. Kayongo Badru yagamba byaba nagambaho na Tayari West TV ubwo tworekyerire ekiro ky'okucumitiriza aha ndwara y'omutwe ekya World Mental Health Day ekiri kujaguzibwa buri 10 eby'okwezi kw'ikumi. Obulere bw'omutwe omwena n'ekizibu ky'amaani omu nsi yoona kurugirira statistics eitwinewo eya ekibiina ekikora by'amagara omu nsi yoona nikyoreka ngu abantu biliyoni emwe omu nsi yoona biine obulwire obw'omutwe. Omu nsi yoona tuli biliyoni 7. Mwene kikumanyisa ngu omu bantu 7 nihaba harimu omuntu omwe at least ine ekizibu omu mutwe ninga obulwire bw'omutwe. Abantu abamwe nibikiriza ngu obulwire bw'omutwe nibureetwaho oburugingu ninga abandi babatembera emizimu eki Dr. Kayongo ari kugira ngu kihikire. Ezimwe omu misconception ezitwineho abingi nibateekateeka ngu omuntu yarwara omutwe nibaba bamuroga ng'omutwe endwara y'omutwe teri nk'endwara eza buliijo nk'omuntu okuyakurwara omushwiza okuyakurwara nk'omutima. Abingi nibateekateeka ngu omuntu yatabuka omutwe ninga yarwara omutwe nibaba bamuroga, nibaba bamusindikira sitaani, nibaba bamusindikira amajjaddu. Egyo n'emwe mu misconception. Kurugirira abahangu endwara y'omutwe neeretwa okukozesa ebitokoza bwongo akarande obutabanguko bw'omu maka nk'oku Dr. Patricia ari kushobora. Ekyokubanza hariho n'obulwire bw'akarande ukawashanga mama ninga omufamire ya mama ninga ya tata lino yabire bwine noshangana n'abaana bakoraki babufuna. Then obutabanguko omu maka na munonga ababakyara kubateera n'ebintu ebimukwiza nimureeba omu maka ebi nibufutaaza abaana omu ngyera etari emwe n'emwe. Omwana akurra mu environment abazaire barikurwana ebintu bibi bikuza omu maisho bikugenda omu maisho mbwenu obwongo bwabo nibuba butakakuziregyesa obwakura buri kuraba omu stress egyo nabo nikibareetera bagira obulwire bw'omutwe omu bwire bw'omu maisho. Dr. Patricia Nankunda na omushaho ahari Mbara Regional Referral Hospital yabereka bumwe aha bubonero obw'omuntu arwire omutwe. Hariho okubyama omuntu nanabyama omwe bafuna batine turo omwe turo twija twingi atakubaasa kwimuka omu kitande omwe ofune ebirooto biri kutinisa appetite ninga shokurya kuba kurukukye ninga kwingi ogira ebiteekateeko by'okweyita ogira amaani mingi abamwe n'okwerarikirira abamwe burushaho kwotura noteekateeka bintu ebyebiwarabiremu then abamwe obushanga oyine obw'omutwe n'obu wakomera omubazi omutwe tigukugyenda abamwe n'ekirukano nabo ogira ngu orire emere mbi konkwa obwire obumwe neberinka okwokutiina obwoba bukwizana n'ebintu ebyo. Okurugirira kubara abantu okurugirwe kukorwa abantu miliyoni 14 bo biine oburemeezi aha mitwe yabo omu ihanga. Ndi Olivia Kamsime awa Tayari West omuri Mbara.